kan mucaa bakka jeesan kan hiriyaa koo ture. Kuma lama kudha saddeetis rukutameera. Argeera kuma lama kudha saddeet akkana ta'ee gara wal bira qabsanii nama ulaalaatiin ture. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii akkam nagaa. Baga jiraattan sagaleen koo dhagama mee sagalee yoo ka dhagamu sagaleen koo dhagama. Maaltu waan goonu qabna hiriyaa koo. Sagaleen dhagahama mee warri sagalee dhageettan yes naan jedha. Yoo ka sagaleen hin dhagahamne wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagaleen yoo ka dhagahamu Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii mee kallattii biraatti isin garsiisa. Akkuma agartan xiqqoo hin dukkanaa fakkaata. Garuu qeerroo Minnesota manatti akka hin galin waadaa waan galan san guutaa akka jiran isin garsiisuudhaaf ergaa hedduu dheeraa hin qabu. Qeerroon biyya keessaa bilisummaan bilaashatti akka hin jirre waggoota 150 dabretti ni beekna. Kanaaf warra du'aa yookiin ammoo wareegaman maatii isaaniitii fi Oromoo hundaaf sabrii kadhachaa qabsoonni warri 4 kiiloo seenii 4 kiiloo hin baanuudhaaf nama ajjeesa. Oromoon ammoo gabrummaa jalaa bahuudhaaf wareegama qaalii kafalaa jira. Kanaaf warra wareegama qaalii kafale kamiiyyuu taanaan seenaan kan yaadatu ta'a. Yoomillee taanaan Oromoon bilisummaa bilaashatti akka hin arganne sirriitti hubatee jira. Bilisummaan yeroo dabree dogongora kaalkuleeshinii yookiin kaalkuleetara tokkootiin qabsoon harka uummata Oromootii baatee harka diinaa yookiin ammoo harka naftanyaa akka seente beekamaadha. Amma immoo kana booda eenyuun taanaan amanuun barbaachisaadha miti. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa wanti isin godhuu qabdan kan madaahe wal'aanadha. Kan mana hidhaa keessa jiru yeroo ammaan tanaa oduun hatattamaa tokko kan nagahee an kan jedhanu Oromoonni naannoo hundaan qe'ee jirtan maratti of ijaaraa. Diina keessan cadhisanii ilaaluu qofa osoo hin taane ofirraa dhaha. Shirroon hin barbaachisu. Diinni dhahamuma qaba kana booda. Biltsiginnaan hundi siituu diina. Akkuma jiruttuyyuu shirroo hin barbaachisu. Ani diinaa miti kan jedhu jiraannaan gara uummata Oromoo deebi'uun dirqama ta'a. Oromoo dhibbaan guyyaa takkatti fixa. Biltsiginnaa keessa taa'ee akkuma Lammaa Magarsaa fa'aatii uf dhostaatiin turte guyyaa takka osoo hin dubbanne guyyaa kaan ammoo erga jarri ari'amtee booda waan fedhe yoo godhani jarri yeroo eeggataniiti erga uummanni Oromoo dubbachuu dhabdee akka hin dubbanne godhanii uummanni Oromoo erga gattufee booda wanti gabbaasaniif kanaaf namoota akka awwaluudhaa kanneen du'a ilmaan Oromoo irratti labsan kanneen akka Daani'el fa'aa Daa'iyas kanneen akka Arraagessaa fa'aa Oromoon tarkaanfii barbaachisu kamuu fudhachuu mirga qabda. You are defending yourself. Kanaaf I think reactioniin isin gootan yeroo ammaan tanaa kana booda shiruroo miti kan barbaachisu nama boksiidhaan sidhee boksiidhaan dhahi, nama rasaasaan sidhee rasaasaan dhahi, nama uleedhaan sidhee uleedhaan dhahi. Kanaaf Oromoon kan du'e jira, kan du'e awwaalachaa qabrii isaa tolchinee awwaalaa siidaa bareedaa yookiin siidaa qabsaa'otaa irratti ijaaraa fi isa hafe ammoo bilaashin du'ina ilmaan Oromoo wanta isinii dhaamu. Yoo duute bilaashin du'in, bilaasha hin du'in abadan. Bilaasha du'u waan jedhamu dhaaba. No more.
karaa nagaa mootummaan karaa nagaa hin beekne namni protest gootee galuu hin dandeenye karaa nagaa jedhaa hin oolina kana booda barbaree bulbuliitti harka qabadhuuti itti facaasi kasi bira jiru cirracha kiisan naqadhuuti yoonni si biraan ba'u itti facaasi ija isaa hogguu haqatu atis bilaashuma jedhisteen taa'in no more to die Oromoon gowwummaadhaa fi kana booda du'a reeffa lakkaa'uun dhaabbachuu qaba jara boochisuu danda'u qabdan kana booda boochisuu danda'u qabdan malee booyuun Oromoon hin barbaachisu Oromoon kan du'e awwaalachuu kan diina isaa ammootu akkuma maatiin Oromoodhaa gaddu akkuma maatii Oromootti dhagahamu diina kan kee ammootu waan isa barbaachisuun dhahuun dirqama sirraa ta'a because you defending yourself si'ii miti ka qawwee fudhatee manaa bahe qawwee fudhatanii si dhufan rasaasa almanas si fixan manatti sheeka haadha warraatiif abbaa warraa sheekaa fi haadha warraa isaa kaasaasatti manatti seenanii ajjeesan sun gaafii tokko hin qabu kanaaf Oromoo never ever die for free kana booda bilaashatti hin du'in yoo dandeetti lama fuudhi lixi minimum yoo dadhabde immoo tokko fuudhi lixi bilaashatti hin godaanini dachii tanarraa maalii fi reeffa Oromoo qofaa miti kan xaa'oo dachii tanaa ta'uudhaan malu bilisummaadhaaf jarris wareegama namni ofii qofa du'aa bilisummaa hin ba'u I'll tell you this ofii qofa du'aa bilisummaa hin ba'u Itoophiyaan dhiigaan ijaaramte biyya dhiigaan ijaaramte tana ofii qofa du'aa bilisummaan dhufu hin jiru 2016 2017 2018 karaa nagaatiin deemame dhumarratti warri qawwee qabu waan godhu godheera maal eegda kana boodan qe'ee kan kee keessatti waraana guddaan eeggatin ijaarami qe'ee kan kee keessatti dhukkee irraa kaasi diina kee that's all what you have to do abadan bilaashatti hin du'ina Oromoo dhaaba kana booda bahanii galanii du'aniitiin galuun hin barbaachisu qalbii qabaattu wanta ati godhuu qabdu kana inni biraa Oromoonni mootummaan kun hidhamtoota amma karaa irraa qabanii yookiin ammoo baadiyyaa irraa qabanii gara magaalaa fidan wanti isaan godhaa jiran beelaan miidhaa jiran hidhamtoota beelaan miidhaa jiran kana ummanni magaalaa jirtan ummanni naannawa magaalaa jiraattan hin dagatinaa maaliifi qonqoo ijoollee magaalaatti yeroo geessitan ijoollee baadiyyaa irraa yookiin ammootu naannawa irraa baadiyyaa irraa lafa hunda irraa qabanii magaalaa keessatti lafa ol milisaniitiin hidhan hunda isaanii manneen hidhaa naannawa keessanii jiru sana hidhamtoota siyaasaa yoo waliin amanii jiraatan waliif dirmadhaa beelaan ficciisaa jira Abiyyi Ahmad ammoo gumaa kana Oromoon ni baafata sirraa warroonni hadha mootummaa kana jala deemtan guyyaan isin dachiin dhiphattu fagoo hin jirtu Oromoon akkuma ilmaan Oromoo wareegamaa deemaniin bilisummaan Oromoo dhiyaachaa deema akkuma ilmaan Oromoo wareegamaa deemaniin bilisummaan Oromoodhaa dhiyaachaa deemti walabummaan Oromiyaa dhiyaachaa deemti kanaaf Oromoon karaalee cuftan tokko illee hin banina never open karaalee dabalataan ammas bakka jiru hundatti cufaa gaara hunda cufaa gaara tarkaanfii fudhachuun keessan ammootu fagoo hin deemina qe'ee keessan keessa isin keessa jira sirba Hacaaluu yaadadha ka isin nyaatu qe'ee keessan keessa jira warra isin wajjin hiriira ba'u eegaa warra hiriiraan alallee oolu eegaa warra gabaasa godhu eegaa please Oromoo kana booda biyya san keessatti Oromiyaa keessatti do not die for free abadan cirracha kee kiisa guuradhu dhaqi waraana sitta dhufu jirra cirracha isa facaasi dhumate bakka takka ija facaafnaan ija isaa qabata malee sitta sin garagalu barbaree wali kuriitii baay'iti dhukkee irraa kaasi ija facaasi kuni simple thing waan salphaa jechuudha karaa nagaati kana booda waraanni tokko gara keessan akka hin dee'anne godha milishaa gandaa ta'a maal ta'a milishaa gandaa ka agartan ammootu kan qawwee qabatee sitti deemu itti himi dhaabbadha warningi kenna miseensota OPDO hunda isaaniitiif warningi kenna hundi isaanii irratti tarkaanfiin fudhatamuu jalqabuu qaba kana booda ishurruudhaa miti action eenyu irratti biltsiginnaa irratti eenyu irratti waraana Eertiraa irratti waraanni Eertiraa irraa Itoophiyaa keessa seeni ka afaan kan kee hin beekne ka qawwee qofaan sitti deemu take action Ethiopian military do not deserve to be in Ethiopia and kill Ethiopians or Oromos kana sirriitti hubadha Oromoon defensii irra jira please defensii maaliif defensi ragaa biraa isin hin barbaachisu waraana Eertiraatu isin ajjeesu jira
namni waraan Eertiraa ajjeesaa jiru defensiidha. Bakka kamittuu abbaa fedhee ka isa wajjin dhaabbate ajjeesuu mirga guutuu qaba. Mirga guutuu ashiruun hin barbaachisu. Isaantu biyya namaa keessa seenee abbaan fedhe yoo dhufe abbaa isaa wajjin dhaabbate kan fedhe yoo ta'e tarkaanfii fudhadhaa ofirraa. Kana booda shiruu miti. No. Karaa nageenyooti jedhamu wayituu hin jiru. Warri miidiyaa qaban miidiyaa gurguddaa qaban haa soodatan. Facebookiin kun abbaan fedhe fudhanaa cufu. I'm gonna open another one. Kanaaf Oromoon kana booda walabatti bilaashatti hin du'in. Defend yourself. That's all. Hidhamtoota siyaasaa ammootu ilmaan Oromoo ka Abiy Ahmed mana hidhaatti guuree beelaan fixaa jiru qallabi. Warroonni diiyaaspooraa kanneen biyya alaa jirtan hidhamtoonni siyaasaa qe'ee keessan keessatti miidhamaa jiran dirqama keessan ba'a. Hidhamtoota siyaasaa ilmaan Oromoo kanneen qe'ee isin irraa dhalattanii diiyaaspooraa keessa teettan hidhamanii achi jiran dirqama keessan ba'a. Hidhamtoota Harargee keessatti mana hidhaa Harargee keessa jiru keessatti hidhameetiin jiru diiyaasporaan Harargeedhaa dirqama kee ba'i. Kan Arsii keessa jiru ilmaan Arsee dirqama ba'i. Kan Wallaga keessaa ilmaan wal macaaf Tuulama macaa wal dirqama ba'i. Tuulama keessa akka hidhame Tuulama, Boorana keessa akka hidhame Boorana, Gujii Walloon Walloo yoo humna keessanii ol wanti ta'e ammootu gargaarsa isin barbaachisu gaafadhaa qaama humna qabu. Akkamitti goonaa kan jedhu barbaaddan taane garaa jalaan naa barreessaa. Dhumati I will tell you the strategy. Akkamitti akka gargaaruu hin danda'amu, akkamitti akka dhaqqabuu hin danda'amu. Kanaaf inni sun hin dubbannu garaa jalaan abbaan barbaadu biltsiginnaa namoonni hin bilbilin. Hin beekna biltsiginnaa amala keessan hin beekna. Facebookiin keessan kan baname 2017, 2016, 18 akkana banattanii nama dhibbaan yaatanii jirtanii. Kanaaf isin hin beekna, isin hin ergina, waan argattanii narraa isin. Okay, waan argattan. So we'll do everything warri jettan. Thank you so much. Hojjedha kana lamaan amma targeetiin diina kan kee ganda kan kee keessatti Oromoo akka hin duune kana booda ajjeesuu akka danda'u godha. Abadan maal wanti biraa diffeen waraana Eertiraati kasi ajjeesaa jiru. Waraana Eertiraa Dirreedawaa keessa jiru. Waraana Eertiraa Oromiyaa keessa jiru. Waraana Eertiraa Somaaliyaa keessa jiru. Waraana Eertiraa naannoo kamuu keessa jiru ofirraa qulqulleessanii baasuun yeroo dhamu. Malee waraana Itiyoophiyaatiin miti kan inni ilma namaa miidhaa jiru. Waraana Eertiraati. So ilmaan Oromoodhaa kanneen waraana Itiyoophiyaa keessa jirtan. Ijoolleen sabaaf sablammootaa kanneen waraana mootummaa Itiyoophiyaa keessa jirtan. Waraana Eertiraa isin cinaa taa'eetiin Itiyoophiyaa Eertiratti gurguruudhaaf Abiy Ahmed deemu kana isinumti hagga mangistiin isin waadaa fudhattan yookiin ammoo waadaa isin galtaniif kamiin akka ta'e nama dhiba. Eertiraa ijaaruudhaaf makalaakaa yoo seentan itti fufa. San ta'uu waannaan waraana Eertiraa isin cinaa jiru. Waraanni Itiyoophiyaa እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣችሁት የመከላከያ ኢትዮጵያ መከላከያ አባላት በሙሉ የማደርግላችሁ ጥሪ ከጎናችሁ ኢትዮጵያን ለኤርትራ ለመሸጥ ኢትዮጵያን ለኢሳያስ አፈወርቂ ለመሸጥ አሁንም እንደተለመደው ቡና ከኤርትራ ኤክስፖርት እንዲደረግ ወርቅ ከኤርትራ ኤክስፖርት እንዲደረግ ጤፍ ከኤርትራ ኤክስፖርት እንዲደረግ ኤርትራ ኢትዮጵያ ለኤርትራ በአብይ አህመድ አማካይነት ተሽጣለች። የኢትዮጵያ ወታደር ወይ ከጎን ተሰልፎ የኢትዮጵያን ህዝብ እየገደለ ያለውን የኤርትራን ወታደር ጊዜ አትስጠው። አለቀ በቃ አለቀ በሉት። ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለውም። ምክንያቱም የሌላ አገር ወታደር በየትኛውም ዩናይትድ ኔሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አልገባም። ድራሻቸውን የማጥፋት ሙሉ መብቱ አላችሁ፣ ሙሉ መብት። ስለዚህ ጊዜ አትስጧቸው። በአስቸኳይ አስተናብቷቸው። ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንዳንዴ ይሄ አማራንን ወይም ደግሞ የነፍጠኛ ዘርነን የሚል ህዝብ ሞኝነቱን ልንገራችሁ። 4 ኪሎ ውስጥ በአብይ አህመድ 4 ኪሎ ውስጥ ያለ አንድ የኦርቶዶክስ የአማራ ኦርቶዶክስ በኤርትራ ወታደር ተገሏል። እንዴት ነው የአማራው ኦርቶዶክስ የኤርትራ ወታደር እንደው 4 ኪሎ ውስጥ ገብቶ የአማራን ቄስ የአማራን ሃይማኖት አባት ሲገድል ዝም ያላችሁት? ከየት የመጣ ፕሪንሲፕል ነው? በምን መልኩ ነው አምናችሁ የአማራው ይሄን በደንብ አስምሩና ያውቁ የአማራው የሃይማኖት አባት ቄስ
በ4 ኪሎ ግቢ ውስጥ በኤርትራ ወታደር ተገሏል ይሄ ተአምር ነው ስለዚህ የአማራው ወታደር ኢትዮጵያን ለመሸጥ ወደ ኤርትራ ለመሸጥ ካሰባችሁ ቀጥሉበት ሌላው የብሔር ብሔረሰብ ግን ኢትዮጵያ የምትባለው አገር የነኛ ብሔር የ84ቱ ብሔር ብሔረሰቦች ናት ይብላችሁ የምታምኑ ከሆነ የኤርትራ ወታደር በመድርም በሰማይም ተመቶ ከኢትዮጵያ ውስጥ መውጣት አለበት ለዚህ ነው ከኤርትራ ከአብይ አህመድ ጋር የቆመው ብቸኛ ወታደር አብይ አህመድ 100% አምኖ አብሮ የሚሰራ ወታደር የኤርትራ ወታደር ነው ባሁኑ ጊዜ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም የኤርትራ ወታደር መመታት አለበት አገሩንም ለቆ መውጣት አለበት ከነስርት ቤካ የኢትዮጵያ የኦሮሚያ ፖሊስ ልዩ ኃይል ትርኪ ምርኪ ተብላችሁ እናንተም ጠመንጃ ይዛችሁ እነሱም ጠመንጃ ነው ያዙት እነሱ እየገደሉ ያሉት የናንተም ብሔረሰብ ነው ነገር ግን ኤርትራ ውስጥ አይደለም ጦርነቱ ያለው ዱሮ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቀጥል ጦርነቱ የነበረው የት ነው ኤርትራ ውስጥ ነው ዛሬ ግን አብይ አህመድ የኤርትራን ወታደር ይዞ ነው የኦሮሞን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ለምሳሌ ወላይታ ውስጥ ገዳዮቹ የኤርትራ ወታደሮች ናቸው ሐቁን የማወቅ መቻል አለባችሁ ገዳዮቹ የኤርትራ ወታደሮች ናቸው አረብኛ ተናጋሪዎች ስለዚህ ኢትዮጵያን ገነባለው ምትልም ከሆንክ እንዴት በምን መልኩ ነው በምን ካልኩሌሽን ነው የናንተ የ4 ኪሎ ውስጥ በአብይ አህመድ ግቢ ውስጥ የናንተ የሃይማኖት አባት በኤርትራ ወታደር ተገሎ ዝም የምትሉት እንዴት ነው ግን እንዴት ነው ይሄ ድራማ እንዴት ነው የአማራው ህዝብ የተቀበለው የአማራ ህዝብ ምንድነው እየፈለገ ያለው የሚለው ነገር ግራም ያጋባል ምናልባት አማራው ህዝብ ዳዋ አይደለም ይሄ የአማራው ኤሊቶች የፈለጋችሁት ነገር ግራም ያጋባ ነው ምክንያቱም በአብይ አህመድ 4 ኪሎ ግቢ ውስጥ በኤርትራ ወታደሮች የሃይማኖት አባት ቄስ ተገሏል ቄስ ተገሏል ለየትኛው ሃይማኖት ነው ታዲያ ኦሮሚያ ውስጥ የሃይማኖት ጦርነት ነው ያለው የምትሉት ገዳዩ 4 ኪሎ ግቢ ውስጥ አብይ አህመድ ባለበት ግቢ ውስጥ እነ ዳንኤል ክብረት ባሉበት ግቢ ውስጥ የአማራው የኦርቶዶክስ የሃይማኖት አባት ሲገደል የትኛውን ኤርትራ ነው ኢትዮጵያ ነው የምትጠብቁት እናንተ የትኛውን ኢትዮጵያ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ነኝ የምትል ከሆነ ሳይመሽብህ ኢትዮጵያ before it is too late ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ቆመና የኤርትራን ወታደር ከኢትዮጵያ ምድር ጠራርጋ አውጣ ቁጥር አንድ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት የሚለካው በዛ ነው እንጂ ኢትዮጵያ አማራ በመሆን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ በመሆን ወይም ደግሞ እስክስታን በመምጣት ወይ አማርኛን ቋንቋ በመናገር ብቻ አማርኛ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ አማርኛን ከአንደኛ ክፍል እናስጀምርላችኋለን አብይ አህመድ ስላለ ብቻ የናንተ የሃይማኖት አባት በ4 ኪሎ በአብይ አህመድ በአዛዥነት በአብይ አህመድ ትእዛዝ ሰጪነት የአማራው የሃይማኖት አባት ሲገደል በምን መልኩ ነው አማራው አማራ ነኝ ብሎ ጸረ ኦሮሞ ሆኖ የሚቀመጠው እንዴት ነው ምን አይነት ጭንቅላት ነው በምን ጭንቅላት በምን ካልኩሌሽን ነው ኢትዮጵያን ለኤርትራ የምትሸጡት ኢትዮጵያን ለኤርትራ መሸጥ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ አብይ አህመድ የፈጠራት ከየትም ለቃቅሞ አንድ ላይ ያስቀመጠው ፓርቲ ዓላማቸው ኢትዮጵያን የመሸጥ እንጂ የኢትዮጵያን አንድነት ማስጠበቅ አይደለም ምክንያቱም ኦሬዲ ሽጧታል አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ኦልሞስት የዛሬ 8 ወር አካባቢ የጤፍ ዋጋ የመቀሌና የአስመራን የጤፍ ዋጋ ካወዳደራችሁ ኤርትራ አስመራ ከተማ ላይ አለይኩም ሰላም አስመራ ከተማ ላይ ያለው የጤፍ ዋጋና አማራ ክልል ያለው የጤፍ ዋጋ የአስመራው ይረክሳል አማራ ክልል ያለው ሌላ አይደለም እንኳንስ ሌላ
ስለዚህ ኢትዮጵያን እያራቆታችሁ ልክ አሁን ኦሮሚያ ምናልባት ኦሮሚያን አስተነፈሰ ብላችሁ የምትደንሱት የአማራው ኤሊቶች ከጊዜ በኋላ ግን ይቆጫቸዋል። ከሁለት ሶስት ወር በኋላ የደም እንባ እንደምታለቅሱ አልጠራጠርም። ምክንያቱም ከ4 ኪሎ ውስጥ መረጃዎች እየወጡ ነው። የዛሬ 3 ወር የዛሬ 4 ወር የደም እንባ የምታለቅሱት እናንተ ናችሁ። የዛሬ 3 ወር ወይም ከ2 ወይም 3-4 ወር በኋላ ሰላማዊ ሰልፍ የምትወጡት እናንተ ናችሁ። ሰላማዊ ሰልፍ መስፍን ፈይሳ ጠብቅ። አንተ ነገና ቁጥር 1 ሰላማዊ ሰልፍ የምትወጣው አንተ ነህ። ቁጥር 1 ጠብቅ። 2-3 ወር ብቻ ማክሲመም 4 ወር ነው። የደም እንባ የምታለቅሱት እናንተ ናችሁ። አብይ ሸወደን፣ አብይ እንዲያረገን፣ አብይ እንዲበላን የምትሉት ቁጥር 1 በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ ናችሁ። ያኔ የኦሮሞ ህዝብ ግን የራሱን ነፃነት ለማረጋገጥ ይታገላል። የራሱን ነፃነት እስከ መጨረሻ በደሙ ማለት ነው። በጎበና ደም ሳይሆን በራሱ ልጆች ደም፣ በራሱ በቄሮች ደም የኦሮሚያው ህዝብ ነፃነትን ያስገኛል። በዛን ጊዜ ይብላይ ለናንተ ለውሾቹ፣ ይብላይ ለናንተ ኢትዮጵያን ለኤርትራ ለኢሳያስ አፈወርቂ ምርጫን የማያውቅ ህገ መንግስት ላሌለው መሪ ከአብይ አህመድ ጋር ኢትዮጵያን የምትሸጡት በጣም ነውረኞች፣ በጣም የመጨረሻ ወራዶች የሆናችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ለናንተ በጭንቅላታችሁ እያንዳንዱ ጭንቅላት ላይ ከ3-4 ወር በኋላ በውዛ በጭንቅላታችሁ ላይ አይናችሁ ላይ ሲበራ የት ነበርን የሮንጌሴ እንዲህ ብሎ ነበር የዛሬ 3 ወር 4 ወር እምታለቅሱት እናንተ ናችሁ። የደም እንባ ብሎን ነበር፣ ያ ልጅ ትክክል ነበር ነው የምትሉት ያኔ። ስለዚህ ተዘጋጁ። የሚቀጥለው አሁን 4 ኪሎ ውስጥ አይደል ሃይማኖት አባት የተገደለው የሚቀጥለው በባህር ዳር በጎንደር አብይ አህመድ እንዳለው ሁሉ ያደርጋል። ይሄን ወደራችሁም ጠላችሁም ታዩታላችሁ። በቅርበት ናት በርቀት የዛሬ አመት የነበረውን ነገር አስታውሱ። የአማራው ኤሊቶች፣ የአማራው የፖለቲካ እነ መስፍን ፈይሳ የምትባሉ ግለሰቦች የዛሬ አመት አብይ አህመድ ጸረ ኢትዮጵያዊ ነው ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ስትወጡ ነበር። ሚኒሶታ ላይ ስትባረሩ ከሜዳው ሲሰናባራችሁ የነበረው ጊዜ ዛሬ አመት አማራ ሄሪቴጅ ተብላችሁ አይደል እንዴ? የዛሬ አመት ገና ምንም ሳታውቁ ተቃወማችሁ። እንደገና አሁንም ሳታውቁ ደገፋችሁ። ከ4-5 ወር በኋላ ግን ሳታውቁ አሁንም ጦርነት በሱ ላይ እንደምትከፍቱ እርግጠኛ ነኝ። ግን የመጨረሻ የፖለቲካችሁ ሞት ተቃርቧል። አሁን የፖለቲካችሁ እናንተ የፖለቲካ የመጨረሻ ደረጃ ውድቀቱ ተቃርቧል። የኦሮሞ ቄሮ የጀመርከውን ትግል ቀጥልበት። ምክንያቱም ዋቆጉቱ ብሏል። ገብሩማ ይዳምቡቂፍና yoden denne dambukina yoden damni ilmole ትጉድጅናል still we will continue to fight but ከዚህ በኋላ ግን ገሎ መሞት እንጂ ሞቶ ማልቀስ የለም። በኦሮሞስ በጭራሽ መሆን የለበትም። ስለዚህ አደራችሁ ቄሮ በርቱ። መቼም ቢሆን የኦሮሞ ህዝብ ትግል በምንም መልኩ ለአንድ ሳምንት ብሎ ነበር አይደል? እዩት የኦሮሞ ቄሮ ወደ ቤተ አልገባም። እስቲ ልብ ካለና አውጣ መስፍን ናስቲ እዚህ አካባቢና መስፍን ፈይሳ ናስቲ ልብ ካለ ወደዚህ ውጣ። ኤምባሲው ጋር ያለ ነው። ልብ ካለ መስፍን ፈይሳ ወንድነህና ኤምባሲ አጠገብ ነው ያለ ነው። ና ሐቁን ነው የምነግርህ መስፍን ፈይሳ እየሰማኸኝ ነው? ልብ ካለና we are here no I'm not going to block መስፍን ፈይሳ ጨጓራው እስኪቃጠል ድረስ ሊነገረው ይገባል። እንዲያለቅስ ነው የምንፈልገውኛ። ለቅሶውን የዛሬ 3 ወር 4 ወር እንዴት እንደሚያለቅስ ብቻ ጠብቁ። ምክንያቱም
ሁለቴ ባለቤቱ ከቤት ያባረረችው አስለቅሰዋለች። ነገር ግን አሁን የኤርትራ ወታደር በኤርትራ ወታደር ኢትዮጵያን ከአብይ አህመድ ጋር እየሸጠ ያለው 700 ብር ከሚበሉት መካከል አንዱ እሱ ነው። በ700 ብር አገርን መሸጥ ከሃዲ ደግሞ ወታደር ነኝ ይላል አይደል? አንዳንድ ጊዜ ምርኮኛ እኮ ነው የወያኔ ምርኮኛ የነበረው ተማርኮ የት ገባ? ያኔ እስር ቤት ነበር። በስተመጨረሻ ላይ እጁን አንጠልጥለው ወደ አዲስ አበባ ናዝሬት አመጡትና ወረወሩት። ከዛ በበሽታ ተለከፈ። ከተስፋጎ ጋር በጣም ሲሰራ ነበር። ጥሩ ስራ ሰርቷል በዛ ደረጃ። ከዛ በኋላ ይኸውልህ ልብ ካለ ናውጣና ቄሮ ምን እንደሆነ ልብ ካለ እዚህ ጋር ና። ቤት አይደለም ቤት ላይማ 700 ብሩን አቻ ምን ያረጋል ግን አሁንም ከቤት ከተባረርክ ቦታ አለንልኛ ሮጃርቲን ከመናሲ አሪቴ በከሲም ቀምና ኮቱ ጋርቤይ ካኒን ተከትቱ ጅራ በከ ጋርቤይ ነውና እንዳምፐር ገረስ ከሰት ተደደርባን አቺ ሲደርብና ተበላሳ ተከብረን ጅርቱ ዲሪዮ ታቴ ገዲባ ያከዲራ መስፊኒ ገራዲታ Hardallee mana bookista Oromo jala bulta jalatos jebitu si dufti gruba kot qeerroo jala bulta harricho ergamtu bilinik mara sidda dhabne bara erga geestette manaan baatu Ya trans no masfiin fayyisaammaa mindaa gara lamaa qaba tokko afaan oromoo nafxanyootaa fi guudhaani lammaffaa ammootu abiyyitu isaa fi qarshii 70 maal kennaafi kanaafi afaan oromoo waan biraan danda'u bar ingiliffa hiikuun beeku waan biraa hin danda'u hojiin qabu mana taa'eetiin mootummatu kiraa manaa irraa baasaa isaan kanniini beeyte qeerroon oromoo akkatti alaaf keessatti illee kutatee hamilee dhiiraaf ta'u argi በመግደል ስልጣን ላይ መኖር አይቻልም እስከ መጨረሻው መስፍን ፈይሳ ልታውቅ የሚገባው ገዳይ አንድ ቀን ይዋረዳል መንግስቱ ኃይለማርያም ሄዷል ይሄን አታውቅም እንዴ መንግስቱ ፉንታን መግደል ለመንግስቱ ኃይለማርያምን አልበጀም መግደል ለመንግስቱ ኃይለማርያም አልበጀም መግደል ለሚሊኒክም አልበጀም አልኖርም ለዘላለም ትሄዳለህ ለመለስ ዜናዊ አልበጀም አሁን ትክክል ነው ሰው አከሲ ኢልማን ኦሮሞ ለቀባን ያኢዩ ዲሳ ገራቱ ጉበቴ ኮሜንቲ ጀረጀረት እንበሬሲና ሃቦየኒ ዋን ፌደና በሬሰኒ ሱራሌ ቶኪንፋ ኢቲቶሌ ፊጅራ ሱላ ኛታ ቶኮይናፊ አዎ ቡዳዳን ኛቴ ነፍጠኞ እንዴ አንገዲዮ ከነ ሱራ ወጋ ለመዱራ ቶኮ ባስቴት ቡዳ መስፊን ፈይሳ መስፊን ቡዲቻ ሱራ ሰነከም ጎቴ አዎ ምን ነው አፕታይት እኮ ተዘጋ በእናት መስፊን እስቲንቀልድ ዛሬ መስፊን አፕታይቲ ነው ጩፍቴ ቡዳዳን ኛቴ አናኛ ተኛቱ ኛተ ዲራ ከማለቆ እንዳንተ በተሰጠው በኤርትራን በመሸጥ የተሰጠው ዶላር አይደለም እኔ በራሴ ዶላር ከምርጡ ጓደኛ የፈልመታ አብሮ ጋር ሲበላ የነበረውን ምግብ መስፍን ቡዳ ይሆንክ ቡዳ የጎጄ ተላልፎብሻል መሰለኝ አቼም የቀናት ነው አይደል ያንን ምርጥ ምግብ አይተም ማታውቅ ቆሌ ነፍጠኝቲ መነስረክስቲ ኛተ ጋሪ ወደ ስትንከንቱ ላ ቆርቸ ቡዳ ላል መስፊን ይሲዳድ ቆርቸኬ ቡዳ መስፊን አይነቱን ቡዳ ያ ነፍጠኞን መሪኑ ወሪፍ ሱራ ኪያፊ ፈልመታ ኢብሮ አሲያቹ ወፍተን ሱን ቱፋ ቡዶታ ቤቴ ወራ ቡዳ ነመኛቱ ቡዳ ዲገኛዳ ያ ቆርቸ ቡዳ ሰነስቀበ ወሃ አርገኒ
قريتش بودا لال كنو لال قريتش بودا مسفين دواء كان كيلان أبا أوجل بولتا جالتوس جبتو بودا مسفين فايسا بودا 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 كاسيتي ilmaan Oromoodha jabaadha isatu akkas jedhe he said what my wife go me my house me go jaartiin guyyaa mana ariita dhugaa keessan inni bari listiro irraa fuudhanii waraana erganii listiro adhamaa xaraqaat ture achi fuudhanii waraana erganii baadimme booji'ameet boojitee baadimme mallasfaati gaggaraftee achi booda gadhiiste sana booda dhukkubaan qabame waan biraa inni hin beeku san malee kanaaf akkasi dhugaa keeti he need to go back and learn gara class deebi go back to classes Masfin Faisa go back sell classes in amma sunis cufamuun oolle absenter jira absenter dhaqi galmaay sanbaradhu akkam jirtu ilmaan Oromoo hey irra sinii deebi'a የአማራው ኢሊቶች እጅግ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ኢትዮጵያን እየሸጣችሁ ነው ለኤርትራ ወታደር እንደውም ቄሳችሁን አስገድላችኋል አንድ ቄስ በ4 ኪሎ ውስጥ አስገድላችኋል በምን መልኩ የኤርትራ ወታደር የአማራን ቄስ የሃይማኖት አባት በ4 ኪሎ አብይ ጽፈት ቤት ውስጥ እንዲገደል እንዴት እንደፈቀዳችሁ በጣም የሚገርም ነው ተአምር ነው ነገር ግን ውርደታችሁን ኢትዮጵያንን ኤርትራን እንመልሳለን ደንበሩ ዳር ድንበራችን ቀይ ባህር ነው ስትሉን የነበረው ነገር ግን ዳር ድንበራችሁ 4 ኪሎ እንኳን መግባት የማይችል ነው ከአባይ ማዶ መሆኑን በግልጽ ይወቁ ኤልማን ኦሮሞዳ ከነቦድ እንዱይና ኮባ ከሰን እንዱይና ዋፉዳቲ ዴማ ኮባ ሂንዴሚና እስኒንጀን ኮባ ሂንዴሚና ኤልማን ኦሮሞ ኮባ ከሰን ሂንዴሚና right abadan awokwan qabdu qeesi isani ajjeesani waraan Eertiraatiin jarri naftanyota jarri 4 kilo keessatti qawwee harkaa qaba jedhanii tuma beekta ka isaan harka jiru afoodhaa fuudhanii so jarri Eertiraa gurgurachuun ኢሳያስ አፈወርቂ ወልደቡ እረቀሲ ተኮቸ ደቡ ወያ ከኢሳያስ አፈወርቂን ከማጣት አንድ ቄስ ማጣት ይሻላል ብሎ ቄሱን አንድ እንኳን የቀብር ስርዓቱ እንኳን አላሳዩ ደብቆ ነው የቀበሩት ሰው በተረፈ እንግዲህ እንደዛ ነው የኦሮሞ ቄሮ ስራ እየሰራ ነው ነፃነት የሚገኘው እየተሰው ነው ከነስርት ቤካ የኦሮሞ ወጣት በምንም መልኩ ከአሁን በኋላ ወደ ቤቱ መመለስ የለበትም በምንም መልኩ ምክንያቱም ሞት ካልቀረ ለምን በነፃ ትሞታለህ ሞት ካልቀረ መሞት በምን መልኩ ነው ይዘ መሄድ ነው ጨምረ መሄድ ነው ስለዚህ ሞኛቱን የኤርትራ ወታደር ከክልል ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ጠመንጃ ይዞ ከፊት ለፊት የሚቆም ወላ ይፈልገው እንኳን ቢሆን ማለት ነው ያክስት ልጅም ቢሆን ኤርትራዊ ነው ይሄን በደንብ ይወቅ ምክንያቱም ከኤርትራ ወታደር ጋር ቆሞ ነው አንተን እየገደለ ያለው ምንም ነገር ህገ መንግስት ያለለው አገር ምርጫ ካለለበት አገር ከነሱ ጋር ሆኖ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ወጣት ካሁን በኋላ ብቻህን አትሄድ ጨምር 2-3 በአንድ ህይወት 2-3 ብቻህን አትሄድ ወሪ ብራሞቱ ኦዱ ዲሳቲ ቆንቆ ጆለ መሬዳቲ ፊ ኢሳቅ አያያ መስፊንማ ጎፈንዲ መሌዋን ብራቤካ ያን ጎፈንድ እንኳን መልስ ይሉኛል ብሎ እኮ ወደ አፈራ ወደ ቤቱ ግባ ምስቱ የጎፈንዱ መብዛቱን ስታይ ወደ ቤት ግባ ስትለው አረባካችሁ ብሩ ሰጣችሁኛል አትሰዱብኝ ወደ ቤቴም ቢመለስ ድራማ ሰራባቸው ስለዚህ አደራችሁን በዚህ ሰዓት መስፊን ፈይሳ ኦሬዲ ላይቭ ላይ ወጥቶ ክርክሩን ጀምሯል ሐዘን ማልቀስ ጀምሯል በዚህ ሰዓት ስለዚህ በርቱ ጆሌን ኦሮሞዳ ቄሮን ኦሮሞዳ አበደን አክሞ ወሪ ሚኔሶታ አለጂሩ ኢሲኒስ ማነት ሂንጋሊና we are not going home ቄሮ ሚኔሶታ is not going home እንጅሩ ገረመና ደሙን ከናፍ ጀባዳ ፈያታ ኦሮሞላል
agartanii mi kan you see this kan agartuu mi muslim waaqeffataa fi kiristaanni nuti ilmaan abbaa tokkooti rakkoo amantii hin qabnu 50 ጎራሽ አሉት 50 ሺህ ያ ለነገሩ ወንድ ነው እኮ ሞኛ አማራን ህዝብ አገኘና ላጥ አረጋቸው እንዴ አሁንም ገና ሌላ ድራማ ይሰራባቸዋል ጠብቁ ገና ሌላ ድራማ ይሰራባቸዋል አቶ ሂሙለቱ ይዳ ናርጉት እንጅርቱም ሶሪ ናርጉት እንጅርቱ ጀራ ኩኖ ናርጉት እንጅርቱ ጆሌ ቄሮ ሲገርሲሰ የዴቲ ማለ ጅራን No. I mean, sometimes you have to have fun. Wanta kasi injiru. Ati esa jirta Samir qabsawani olivi gadin ka boboleti. Made mali matana kasi. Wanta kasi injiru. Qabsawan olivi gadin injiru. Hundi saatu wal kita. Ijolle asitti bultojin garagarumma nati qabdu mali. Eenyulle Abiy Ahmed eenyu oli. Akkas taanaan rakkoo keessa jirta jechuudha. Warri akkas sammuu akkasii qabdan sun sammuu keessan sirreeffadhaa. Naftanyan yero hundayu bakka kennitaaf taanaan rakkoodha. ZZ maal irraa gootan tuni duriyyee wayiiti beektani. ZZ duriyyee dhumaati ergamtuudha jalaa gala sometimes isii nuti amma Oromoon bilisummaan isaatti dhiyaatee jira. Oromoon deebi'ee du'a mo'atee jira. Kana booda wanti manatti heeyituuf hin jiru. Gala wareegamtu kophaa kan kee hin wareegamin abadan kophaa kee wareegamin kana sirritti jala qabadha kophaa kee wareegamin warri dhugaa keeti jettan obboleessi kan kee ka biyya wareegamaa jiru biyya alaa jiraatta taanaan akka inni kophaa isaa hin wareegamne waan isa barbaachisu godhiif sigala yoo sigaluu baate akkuma ji'a sadi booda naftanyoonni ni boo'an eega ji'a sadi booda mana barumsaa mataa irra ijaaraniif illee warra hin gallee fi silixaanee ka barbabarraachuu alaalafa 200 ሺህ አመጣሪ ቃለን ሲንጀር ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ያይሉ እንኳን ከጠመንጃ ውጪ ማሰብ የማይችሉ ስለሆኑ የዛሬ 3 አመት የዛሬ 3 ወር አካባቢ 4 5 ወር የመጀመሪያ አብይ ከ4 ኪሎ ይጣ የሚሉት እነሱ ናቸው ኦሮሞ ጀባድ ኡፍዱበን ዴቢና keep moving wanti ufduba si deebisu abadan jiraachuu hin qabu abadan manallee teettu ni duuta ibamteellee ni duuta konkolaataan sidhee ni duuta fe'amtee ni duuta du'a akkamittuu iyyuu dhuftu du'a sodaachuun abadan Oromoo biraa kana booda mana deebuun hin jiraatu kanaaf kan akkasi beekaa kana malee kana booda wanti miidiyaa irra taatee analysis godhaa oltuuf hin jiru Oromoon du'ee eega du'uun hin oolle ajjeesee du'uu qabaadha defend yourself when you defend yourself bu'aa wajjin ta'uu qaba ijoollee Oromoodhaa kan ajjeesan dachaa lamaa sadii Oromoon irraa baafachuu danda'uu qaba gumaa biraa diina irraa barbaadamu bar Oromoon Oromoo irraa gumaa kafalata malee alagaa irraa gumaa hin kafalatu dhiigatu deebisa kan akkasitti beekaa kana dhugaan jirtu isii tana dhugaa tana fudhadhaatii waan hojjechuu dandeettan hunda isaatu hojjedhaa waan barbaachisu namoo warri biyya alaa jirtan kun bira dhaabbadhaa saba keessan shurruu wayituun barbaachisu kuni it's a fact jiraadhaa